Dok posmatrate dolazak naših momaka u plavom, citirat ću pozdravne riječi gradonačelnika grada domaćina, gospodina Martina Dvoržaka. Dragi prijatelji i gosti, velika mi je čast i zadovoljstvo, kao i gradu Hradec Kralove, da vam i ove godine poželim dobrodošlicu na već tradicionalni CIAF miting. Veoma nam je drago da na okupu vidimo najbolje piloti, najbolju vazduhoplovnu tehnologiju iz cijelog svijeta i naravno desetine hiljada posjetilaca. Vjerujemo da će svi zaljubljenici u leteće mašine i oni koji se dive hrabrim ljudima u njihovim kabinama ovdje naći ubjedljiv dokaz da su nepojmljiva ljepota i uzbuđenje koje oduzima dah osjećanja rezervisana samo za avijaciju. Želim svim pilotima siguran let i meko slijetanje, a posjetiocima da uživaju u njihovom programu. Dobrodošli u Hradec Kralove. I zaista je bilo sjajno. Od samog početka bilo je uočljivo da se nalazimo u savršeno organizovanom rasporedu i programu. Ali prije nego počnemo da vas ukratko upoznamo. Pored generala Veličkovića sa akrogrupom došao je i prekaljeni učesnik aeromitinga Le Bourget i Aviano, na kojima je predstavljao mogućnosti upravo Super Galeba, pukovnik Marijan Jelen, probni pilot i šef vazduhoplovnog opitnog centra na aerodromu Batajnica. Njegovo je prisustvo bilo u sklopu zvanične delegacije ratnog vazduhoplovstva Vojske Jugoslavije, ali je veliki dio vremena proveo sa svojim mlađim kolegama komentarišući nastupe drugih pilota. Dnevni letački program trajao je 7 sati i obuhvatao je 45 tačaka i sve to pred 90.000 gledalaca po napisima češke štampe. 15 zemalja Evrope i svijeta predstavilo se letačkim i statičnim programom, dok su iz 20 zemalja došli visoki zvaničnici koji su iz VIP lože posmatrali nastupe. Među njima su dogovoreni nastupi za iduću godinu u njihovim zemljama, razmijenjeni pozivi za učešća, a u tom lancu prijatnih događaja sasvim je bilo prirodno da i naše leteće zvezde dobiju nekoliko poziva za iduću sezonu i prva u redu bila je gospođa Amanda Butcher, penzionisani komandant ženskog puka RAF-a i zamjenik glavnog organizatora za sve aeromitinge u Engleskoj. Ona je generalu Veličkoviću uručila poziv za učešće za najveći evropski aeromiting po broju učesnika i letačkom programu Air Tattoo International, koji se održava u Fairfordu u Engleskoj svake godine. Poslije nje uslijedili su pozivi od italijanskog generala Alfina, komandanta njihovog ratnog vazduhoplovstva i drugih predstavnika iz Europe. Glavni razlog, naravno, bio je nastup naše akrogrupe, ali idemo redom. Interesantni su bili piloti 4 austrijska helikoptera tipa Bell 206 koji su predstavljali grupu nazvanu Kleeblatt, što znači djetelina sa 4 lista. Veoma smelim manevrima sa ovim letjelicama izazivali su divljenje publike, posebno svojih kolega koji lete na helikopterima. Ali ruku na srce, program naše helikopterske akrogrupe Stršljenovi iz Podgoričke brigade koji lete na gazelama bio bi pravi domaći zadatak za Austrijance, što ne znači da se iduće godine ta prilika neće i pružiti da podrži ovu moju tvrdnju. Belgijsko ratno vazduhoplovstvo poslalo je svoj dvomotorni školsko-borbeni avion tipa Alfa Jet, posebno ofarban za nastupe na aeromitinzima. Njegov pilot je potpukovnik Patrick de Schrijver, koji je svoja prva krila dobio 1980. godine i do sada letio na više tipova aviona skupivši 5100 sati, upisanih u letačku knjižicu, od čega je više od 3100 sati naletio upravo na ovom tipu aviona na kojem nastupa u zadnjih 5 godina. Ako se nekome od vas čini malo ovaj broj sati, pogledajte kako izgleda samo nekoliko minuta leta na borbenom avionu. Inače, došao je iz belgijske eskadrile Slijepi miševi koja je u sklopu nastavnog puka. 2600 kg potiska oba motora pogone ovaj avion do maksimalne brzine od 0,85 maha. Francuska se standardno predstavila sa Miražom 2000, ali su pored njega poslali Synchro par na lovačko-bombarderskim avionima tipa Jaguar. Oni su pokazali na licu mjesta kako skladno u grupi izgledaju avioni koji imaju dugačku prednju sekciju, to jest noseve. Tipičan primjer su i ruski timovi Vitjazi i Striži, koji lete na Suhoju 27, kao i američki Blue Angelsi koje smo predstavili prošlog petka.
Iako vrijeme nije bilo najbolje. Naprotiv, niska oblačnost i kiša koja je rominjala s vremena na vrijeme, gledaoci se nisu razilazili jer su povremeno marširale mažoretkinje koje su vraćale toplinu, barem u oči, tokom tih prohladnih avgustovskih dana. Ali o njima će još biti riječi, nego ovo je već norveški F-16 koji se predstavio letačkim programom, dok je američki F-16 bio izložen na stajanci sa stražom i pilotom koji objašnjavao karakteristike svim zainteresovanim. F-16 kao F-16 predstavljen više puta na razne načine u ovoj emisiji nije nam prikazao ništa novo, ali njegovo prisustvo ovdje dio je trke raznih proizvođača u kojoj će pobjednik biti novi lovac češkog ratnog vazduhoplovstva. U konkurenciji su još JAS-39 Gripen, Mirage 2000 i F-18. Na svakom koraku su se mogli primijetiti propagandni materijali tih kompanija sa hvalisavim prospektima u svom pulenu. Šta će biti još ne znamo, ali ono što sigurno znamo je da će Češka republika do kraja 2004. godine u sastav svog ratnog vazduhoplovstva uvrstiti oko 70 novih domaćih školsko-borbenih aviona tipa Albatros L-159, koji vidimo u bojama prototipa. Iako su ovo nazvali njegovom premijerom, prava premijera bila je u stvari u posljednjem filmu o James Bondu Tomorrow Never Dies, u kojem ovaj neuhvatljivi agent bježi baš s ovim avionom. Probni pilot je Miroslav Šucer, koji je dao sve od sebe, ne bi li nekome od visokih zvanica iz drugih zemalja palo na pamet da bi ovaj zaista lijep i dobro opremljen avion odgovarao i njihovom ratnom vazduhoplovstvu. Španija je došla sa mornaričkim avionima F-18 Hornet iz sastava svoje 15. lovačke eskadrile, čiji amblem vidimo. I prikazali su impresivan program koji je, slobodno možemo reći, istovjetan sa onim programom američkog pilota na istom avionu koji smo vidjeli na Farnboru u Engleskoj 15 dana kasnije. Šveđani su prirodno je doletjeli sa Gripenom i to naravno sa glavnim probnim pilotom programa JAS-39 Reino Ludvigom, sa kojim smo razgovarali i koji nam je lično pokazao jednostavnost startovanja motora Gripena u 3 poteza. Osim što je imao zaista lijep i već dokazan letački program, Gripen je bio jedan od niza aviona izloženih i za posjetioce. Francuzi su letjeli sa najprepoznatljivijim lovcem deltastog krila koji smo već spomenuli, Mirage 2000, ali ovoga puta bez njegovog najslavnijeg display pilota François Ponceau, kojeg ste mogli da vidite na batajnici Air Tattoo i Dubaju prošle godine.
Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo Engleske, poznatije kao RAF, bilo je prisutno sa lovačkom varijantom Tornada F3 i proizvodom British Airspace-a u crno ofarbanim Hawkom 200. Letačke performanse i jurišne varijante Tornada pokazali su piloti njemačkog Luftwaffe-a i svi su ih gledali, a kad je došlo vrijeme da oni pogledaju nečiji program, fino su ručali i ovako smo ih zatekli dok su im iza glava tutnjala turbomlazna čudovišta svih vrsta. Veoma prijatan i neočekivan susret bio je sa pripadnicima slovenačke 15. brigade koji su došli sa školsko-borbenim turboprop avionom Pilatus PC-9 švajcarske proizvodnje. I on je u skladu sa svojom konstrukcijom i pogonskom grupom pokazao maksimalne mogućnosti. Interesantno je da se u Sloveniju vratio sa naljepnicom Akl grupe Leteće zvezde. I kad već spomenu smo zvezde, i oni su došli na red. Program je oba puta morao biti odrađen u takozvanoj niskoj šestorki, jer meteo prilike nisu dozvoljavale vertikalne evolucije, ali su i pored toga sa tim rezervnim programom koji je trajao od 11:45 do 12:10 pokazali šta znaju, što je izazivalo aplauze i podstaklo prethodno pomenute organizatore aeromitinga da nas pozovu širom Evrope iduće godine. Climbed up on top of me. Climbed up on